Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngujing knya. U Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen yaso. Kajing puli nagi kam cuki apostol kalenong ngabasaw kadekot kabaningkong hadu bakanar. Kadbau Petrus Dionis kidang keren haupai ba. Hadin balapan ko yaw beriau berdeko. Kiling do urang ba jong tempel bat kisah dusi kilawan syaki. Kila sengaudam namar ba. Kila hikai kipai ba bat. Kia pen benana kata kabajia hau jisu ya kajing mi pat na kibayam. Bumca kila kiam iki bat kila set iki habendi hadu kasngi babut namar ba kala jan miat artan Henry bun na kitu ki balayo sengawi ya ka ketin kila ngej balajan don hadu san hajar ngut kirang ba ha kasngi babut kino san syar jung ki bat kitemen kisan bat kistat an kila yalum lang ha Jerusalem ringkat badu Anas uleng do orang ba badu Caiaphas u Yohanes badu Alexander bat ki weipat ki ba nakayeng kasam jung leng do orang ba bad enda kila penyeng iki apostol khamat jung ki kila kali don kabor ayu ne haka kerteng jung no philale ikani te Petrus subala dap do mense makhoi la jubab iki konong sanchar jung pai ba bat kutemen kosan lada latian bisharingi menta kasngi na kabenca ka babha kabalale hau badko bedakum no la pen ko pen khia ayu bu to tip phi baro bat phi pai Israel baro badaga kerteng jong Yesus Kristus na Nazaret yau ba pilasa nar pna yau ba blei lapen mi pan ke bayam dei da u bom neu breu yang hang ne khmat jong phi ubala koj uni ulong umau yau bala kan chai da phi kinong tei pan ban ula kala long umau dong mat om don jing pan em uno wei pan na ba om don ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ki breu da ka ba en pen em yangi kaktian jong utrai kasam masis pakat pra umau yau ba kinong tei kila kentai ula kala long umau dong to iro yau trai na baulong babaha kajing isnai jung u kane junam to ka yeng Israel kan ong kajing isnai jung u kane junam to ki bating buram yau trai kin ong kajing isnai jung u kane junam umau yau ba kinong tei kila kentai ula kala long umau dong umau yau ba kinong tei kila kentai ula kala long umau dong ya kane lale do trai kabai phla ki kam jungi kane kalong kasngi bo trai ula thau tongin ni arisa haka bat ngin ya kamen umau yau ba kinong tei kila kentai ula kala long umau dong ko trai to ai jing pan im ko trai to ai jing job long blakar ku tau bawan haka kerteng trai ngi kerku ye phi na ka yeng utrai de blei bat la ai hangi ya ka jing shai umau yau ba kinong tei kila kentai ula kala long umau dong ka jing plena gospel bako kat kum Yohanes kalanong ba arpu wei ka khat ka baningkong hadu bakhat sao Jisu lapan pau biang yalade kisnurana kaduriau Tiberias bat ulapan pau yalade kumne usiman Petrus Thomas ya bala khon Didimus Nathaniel ubana kana ha Galilea ki khonu sebadi bat saar ngot ki weipat kisnran jungu kile don lang Usman Petrus laong haki ngan leit tong dok ha ki laong ha u ngiru ngin ya leit lang bat phi komta kile ya leit bat kila kiu ha kaleng Henry ha kata kamit kimshem ngat ie Hamar ba kanjat syai Jisu la yang harut kaduriau Henry kisnran kimshem itu bodai Jisu tu Jisu laong haki paralog pingat dok hai ai kilo jubabi u em ula ong haki berat ikijar sepang komon jong kaling bat pingat kumta kila berat ikijar syata bat kimshem latan syu yaka namar ba langat bun tan kidok ha tau senran yau bau Jisu ie ulong ula ong hau Petrus udai utrai bau seman Petrus lias ngau bau dei utrai
Ula phong yala kijan namar ula lau jan nakabanca kajing trei. Bad ula ringko apo Henry kiway pat kisenran kilawan hakaling. Kia tani kajar kabadap de kidokha namar ba kimsem da jangai naringko tang kumba arspa pru. Enda kilapoi haringko kilo iya kading renga hangca bad iya kadokha kapelas ang haka bad yau kupu. Teu jisulo ong haki wanra kacokat ni kidokha ba pidang syungat. Usman Petrus lalit Shaling buat ularing ya kejar sharingkeu. Sistai kidok hahe, sispa san paulai jeli baro. Wat lagi bun kaca kijar kim syam lakat satya. Uji sulo ong haki alaya bam. Amdan mano ni kisenran banut keliu mi uai. Kila tip bau day try. Kum tau ji sulalet buat ulah syemio kupu buat ulah ai ki nang caw lale. Kum jo kidok ha. Kane kade kasin kabalay bo Jisu lapan pawila de kisenran hadien balapan mi pad yu na kibayam. Ke gospel jong try.